जों ताबुक 2024 लोकसभा इलेक्शन अंगनानि थांतंगो भारत हाक्तरो कतरमा हाक्तरनि गोबांमा पार्टी रंनो जार जार कैंडिडेट लिस्ट रबायख्यां हाके भारत हाक्तरो लोकसभा संगमारिनि बागै डेट अनाउंसमेंट खालायजांनाय 16 of March हाके खोना फ्राइडेआव सानजानि 3 PM हाके जोंङरो त्रिपुरानि बखाक्तै नायनानै थाङाखै त्रिपुराव लोकसभानि सीट काइनि दंगो ओ काइनि बिसिं काइसाका वेस्ट त्रिपुरा ते काइसाका ईस्ट त्रिपुरा काइसा जनरल ते काइसा एसटी yang वेस्ट त्रिपुरानि जनरल सीट काय बीजेपी नि इंगै मेंबर ऑफ राज्य सभा बिप्लब देबनो कैंडिडेट सीट जाखा तायं ईस्ट त्रिपुरानि एसटी सीट वखे बुबाग्रानि बीबी महारानी कृति सिंह देबबारमा हाके बुबाग्रानि बिनि बाय बिनि बीबी बो बीजेपी नि सिंबल बान्यो बुट बसानाय हायके कैंडिडेट रिजाखा बंखा महाराजा क्रित विक्रमनि जतनिसाय कुसु साजक बुबाग्रा प्रदुत जतनिसाय बसा कुसु बनिसाय अकरा कायसा हायके आमु जरासे सायमानै तिप्रा सारंनि बागै तम हामक्राइनि बागै पार्लियामेन्टआव कक साजागनो जेहेतु जे तिप्रासा तंनारो मैक्सिमाम नो तिप्रासा गोबां मानो बुबाग्रानो हामजागो बिनि सामुंनो चाजागो बनो बिसास खायो आमानि बागैनो गोबां मा लुकुरावबो बिनि बिबिनो बिसास खायो जे तिप्रासारनि हामक्राइनि बागै बुबाग्रा सेंट्रल बाय एकर्ड साइन खालायतो मानो आमनो पार्लियामेन्टआव कक सानानि बागै इमप्लिमेंट खालायनानि बागै हनै बुबाग्रा सावै दङ बारबा हायके बाक्सा बुजियारो बनतान बागै महारानी हिन ब राजकुमारी सि हनै सालायो आं बरनो साना मुसुंगो ब छत्तीसगढ़नि कासा राज परिवार कावार द किंगडमनि राजा बाय कायजाखा आ जरानि सिमिनो ब महारानी इंगि थांका आजागानि हायके कक्तमानि बिसिंतै किसा खोनामानि बसायब पलिटिक्स बाय किसा करंजाखनै खोनावो हायके ताबुक जरासे सायमानाय ब त्रिपुरानि तिप्रासा एसटी रंनि बागै एमपी इंगि थांगाके बुट पासंगि तिप्रासा रंनि हामग्रानि बागै तम कक सायनो जे तिप्रासानि हामग्रानि बागै बुबाग्रा एकर्ड टु हेमनि आमनो इमप्लिमेंट खायनानि बागै पार्लियामेन्टआव कक तम सायनो आमो जरासे सायमानाय तिप्रासा रक जतनो मगल काचा मैना सिंलायजा तै भारत लोकसभा इलेक्शननि बागै इलेक्टोरल बन्ड ब्रेकिंग न्यूज चलितंगो आमो तम हंगाके जे बिजनेसमैन कत कत ब्रेन कत कत जे गोनां रक पॉलिटिकल पार्टी नो फानरो रांरो हाके कक्तमानि बिसिं रिसर्च खायमानि बिसिं साविमांका बीजेपी नंबर 1 ताई तृणमूल कांग्रेस आमो सेकेंड नै हाके तिप्रासारबो गोबां मानो नासिंलाय तंलायो ताबो जे हाके बडी रिखाकै तिप्रासारनि हामग्रानि बागै ककदा साजांनो नै वानसुक लायै गोबां मा सोशल मीडिया रगो जों आमतिके सालाय तंलायमानि नुकजाक मानो हाके obviously आमनरक जत शिव तिप्रासार मैक्सिमाम नो बुबाग्रानो सपोर्ट रलाय तंलायो बुबाग्रा नो विशेष खायलाय तंलायो बिनि जे सेंट्रल बाय सानै तो मानि त्रिपार्टी साइन खायलाय तो मानि एकर्ड तिप्रासारनि हामग्रानि बागै सेंट्रल बाय आमनो इमप्लिमेंट खायनानि बागै चिनि बरक चिनि बिसास बरक चिनि कक सानाय तिप्रासारनि बागै कक सानाय न एमपी सिदिना नांगो कैंडिडेट दिना नांगो हनै बुबाग्रा सावै जेसा सिम्बल पानो उंतंथुं आमो तब तिप्रासारनि कक साना नांगो आनि कक खोनानाय इंना नांगो हनै बिनि बीबी कृति सिंह देबबर्मा नब कैंडिडेट दिना बागै आयांगो सेंट्रल तंनाय बीजेपी तायांग त्रिपुरा तंनाय बीजेपी रं बाय कक सावै ब बिनि बीबी नो कैंडिडेट दिखा ईस्ट त्रिपुरा सीट हाके ओ सीट रेवती त्रिपुरानि तंमानि ताबुक kriti singh Debbarma no ajagawo tabuk sidi jaka bo BJP ni symbol bai ajagawo bwsasinai jusuno bo kaplainge ajagani MP ingkhake tiprasa ST tongnai koroi masaya maningya dugan rei tongnai ro hasukni mokhiting tubui bazaro phalpanai ro tiprasa ro hamkrai koroi tongna jaga koroi thangphailai suka hamkrai ke jaga bo tongnaय तिप्रासारनि बागै कक साजागनाय तिप्रासा koroi hasuk hataya tongnay rongni engै bo MP slamjago tamni himble tiprasarok thik no nainyakhake yang east fasingo sito aro majority ngakai borongni borongno 1% no tiprasa bosong ST bosong ngakai komsi haipano tiprasa to jagani ST joton se koroi tiprasa borongni kokno sajangnani bagै ST seat kaisa East Fasingo Tripura East Fasingo Rwng rijak borongni culture borongni language borongni identity bongni je tiprasaroni hamkrai tongmani joto
kokno sanani bagui ST seat kaisa rijak Tripura o tai general seat kaisa hake jora se saimanai jora se mana singlainai khna 16 March Indian Election Commission hoite saklaijangnai bufru chongmari ingno hnai hake date fixing hakai Bharat ni borok rok tai Tripura ni borok rok bo joto miliwino vote marlaisinai je ni jini sajamani angkha tinin biram sunongkha norok ni bkhani kok tai norok ni je saimana musungmani kok rok bo comment ni bisingtike sahodi tinin biram suno norok chajakhaw video no like khlaidi hambai।